Assalamu alaikum, қарлық шамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесін студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшан ве біз бұл yayınlarımız devamında işgal etilген Қырымда өзберген hadiseler ақында тариф етмеге девам етеміз ве мен да бір кере бұл соңғы екі-үш күн içerisinde өзберген дешетіні текрарлап айтмаға ве аңлатмаға, базы ерлерде есе efkar ве ферядым мен пайлашмаға, ешітілмеге ве ешіттірмеге істер едім. Малым olғаны ки бұл кечкен авта жұма ве жұма ертесі Ярамадада işgalci Rus polis kuvvetleri evinden Milli Meclis reisinin birinci muavini olған Нариман Желялны ve da 4 Kırım Tatarının Aziz Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усейінов ve Эльдар Одамановны evlerinde тынтув кечірген сон тұтып белі olмаған istikamet boyu alıp kеттілер. Bu yapılған қанусыз әрекеттерге наразылық көстермек үшін тұтылғанларының дост, ақрабалары ve первасыз лякайт olmagan vatandaşlarımız Ахмет Житнің ФСБ идаречілігі binası yanında toplaşmaға başladı. Алынған haberlerге көре, жұма ертесі ақшам işgalciler наразылыққа шыққан тахминен 50 Kırım Tatarını tutup автобусларға yükledi. Оларға қаршы күш ve darp etme hareketleri kullanıldı. Епысы işgal etilген Kırımның polis bölüklerine alıp getirildi. Gece saat 11'de оларның епсы amан еберілді ve endi esassız xabatlavlarga kelecek olsak şunu kaydetmege ister edim. Tutulgan semiyadaşımızның birine yani Эльдар Одамановға Rusya Federasyası Kodeksinin 19.3. maddesi boyunca xabatlav seslendirildi ve bu madde memori ақ bozgunluğu ақтадыр. Эльдар Одамановға бүгін sabah endi hukum çıkarıldı. Sanki hukuk koruyucu organlarına itaat etmegen sebebinden ona 15 gece hapis cezası mahkum etildi. Bu haqda advokat Айдар Азаматов bildiре, Kırım Birdemligi Teşkilatının malumatlarına esaslanacak olsak ise tutulgan da bir semiydaşımız Şevket Süleymanov'ның akıbeti hakkında hiçbir malumat yok idi ama bugün alıngan haberlerge göre ona da aynen Эльдар Одаманов olğanı ki bu 14 gece hapis cezası hukumu çıkarıldı. Ve kalgan 3 vatandaşımızın akıbetlerine gelecek olsak bu Milli Meclis reisimizin birinci muavini Нариман Желял, Асан ve Aziz Ахтемов kardeşler. Milli Meclis reisi Rifat Чубаровның kaydetkenine göre оларның епсini Rusya Federasyasının Cinayet Kodeksinin 281. maddesi boyunca sözde diversiyada xabatlaylar. İşgalcilerinin esassızca xabatlavlarına göre sanki dersin Ахтемов kardeşleri bu diversiyani gerçekleştirgen, Нариман Желял ise оларға yardım etken. Yani bu hareketinin ortağı olgan. Söz 23 avgust günü Перевальная kasabası yanında yerleşken gaz borusunun mekanik cihetten bozulğanı aqta ketdi. Sanki aynen bu boru yardımıyla Перевальная kasabasından yerleşken Rus harbi bölüklerine gaz temin etiliyken. Yani arkadaşlar vaziyetinin dehşetine bir bakınız. Borular mekanik cihetten bozulgan. Yani ne patlama ne de kütlevi bir bozgunluk haqta söz ketmey. Yani anlayacağınız işgalcilerinin o kadar umurunda değil ki yalanını bir şeyge benzetmege böyle olmayacak davalar uydurmaktalar. Elbette ki biz hepimiz çok yaxşı anlayımız. Bularının епысы getto içerisinde halkını tamamıyla korkutmak için yapılgan bir harekettir. Ve Nariman Ağanin beraber da diğer vatandaşlarımız gün devamında kayda olganları akta malumatlarının olmaması bunun da bir ispatıdır. Tek şimdi bugün biz öğrendik ki Нариман Желялға karşı fizik ve psikologik baskı gerçekleştirilgen. Bu haqda advokat Emine Avamilova bildirdi aytkanına göre sabah o Нариман Желялмен yüz-yüze konuşup olgan ve Nariman ağa yorgun görünse de özünü tik tutaydı. Bunu biz fotolarda da göremiz ve Emine Avamilova anlata. Birçok saat devamında Нариман Желялға karşı ağır psikologik ve fizyologik baskı gerçekleştirilgen. Onlarca saat devamında ellerinde kelepçe, başında çuval, mağaz gibi bir yerde oturgan diye Avamilova. Elbette bu yapılganlarga Ukrayna hükümeti idarecileri de tepkisini gösterdi. Başta Ukrayna prezidenti olmak üzere Dışişleri Nazirliğinde bu yapılganlarına ötkerilgen Kırım platforması ve hususan Нариман Желялның bu platformada iştirak etkenine bağlaylar. Ama bu aytılganlar yeterli mi? Değil. Bu yapılganlar derhal vatandaşlarımızın hapisten çıkmasına yardım edecek mi? Şüpheleneyim. Çünkü sözler arkasında hareketler olmasa sözlerinin hiçbir kıymeti yok. Bu sözlerini hareketke geçirmek ise bizim irademizdedir.
Arkadaşlar, men yukarıda son 2-3 gün içerisinde olup geçkenlerine sadece malumat olarak böyle soğuk bir şekilde aytıp geçtim ama kalbim, akılım bağırmak istey ve feryat ve efkarımını şu an nasıl sözler ve cümlelerle ifade edeceğimi bilmeyim. Zira dilime ve boğazıma öyle düğümler vuruldu ki bu dehşetli vaziyet hepimizni gafletke sarıp alacağından sakınam. Bugün mahkemeler olup geçti. 300 binden ziyade halktan ne kadarımız mahkeme binası yanına çıkıp Nariman ağanı ve diğer bizim tutulgan vatandaşlarımızına destek etti. 2 adım yol çıkıp mahkeme binası yanında turup sadece mevcudiyetimizle destek vermege bu kadar mı ağır bizge? Olmasın ağır. Lütfen. Hayda bizim asırlarca piketleştirilgen cesaretimiz bu kadar mı korkuttu bizlerini işgal? Ya Nariman ağa tutulgan er kim olsa onu destek etmez edi mi? Çıkmaz edi mi? Dünyaya bağırmadı mı bu adaletsizliklerini? Cemaat, bugün zulümge suskan, o zulümün yardımcısı değil midir? Er birimizin borcu, birimizin sakınmak, gerek olsa destek etmek, arkasını kollamak değil midir? Bugün sükunetinin kırılma noktası değil midir? Men vatanı için alhanğa bulalanğanlarını, kurşunlarının üzerine korkmayıp ketkenlerini belki görmedim. Ne vagonlarga yüklenilip yol boyu açsız ketmekinin ne olganını bilem, ne de yakın akrabanı kömmek için elinin mezar kazmak ne olganını bilem. Ama adalet için korkmayıp, gözünü yummayıp, gece kunduz davasına ve milletine sadık olgan bir vatan evladını yaxşı bilem. Er biriniz bu vatan evladını kim olganını yaxşı bilesiniz. Zira o son 7 yıl devamında sizin sesiniz oldu. Bazılarımızın tuşunup da aytıp olamağanını çeşit türlü sebeplerinin ya sakınğanı için, ya korkanı ya da ifade etip olamağanı için Nariman Beycilal açık ve aşikar bir şekilde dünyaya bağırdı. Sizin sesiniz olganı için şimdi bu ahiretke marum kalganını bilesiniz mi? Mümkün olsa da 1000 kere aynı şekilde siz için hapiske düşmege razı olacağını men bilem. Nariman ağanın keçenleri yayın yapkanımızda bularının hepsini yaxşı anlagan ve bilgen o, sizge çok işanganını, halkını ve vatanını ne kadar sevgenini yaxşı bilem. Bugün de bugün bu zulüm o günde yekene küçümüz, lakayt ve pervasız olmagan vatandaşlarımızın, yani sizin sesidir. Zira Kırım'da şimdi etnik temizlev kete ve bir vakitlar Stalin rejimi tarafından kullanılganlar bugün Rusya tarafından kullanılmakta. Siz bunu bizden daha yaxşı bilesiniz anda bulunganınız için. Annen bu sebepten bugün dünya turmalı. Biz turguzmalımız. Bugün zulümge suskanlar yarın bu zulümün parçası olacaktır. Buna biz yol vermeliyiz. Bugün Nariman ağanın sesini kesebilirler. Ama bütün halkının ve sizin dünyanın sesini kimse kesip olamaz. Dünya haydasın. Ne vakittan beri menfi, mali menfaatlar insan hayatından daha değerli oldu. Özünüzü zemanevi ile sivilizasyon dünyaya ait saygansız garbi ve kardeş ülkeler bugün haydasız. Artık sözler yeter, hareket zarur dep aytmağa isteyim. Birisi bu zulümge ve Rusya'nın halkımızga yapkan hakaretlerine toxta demeli. Toxtatmalı. Toxtatmasa bu zulüm er kimi yutar fark etmemiz bile. Bizim vazifemiz susmamak ve bu korkutularga aldanmamaktır. Biz tutulsa da 1000 çıkmak, birimiz tutulsa da 1000 çıkmak, bir ses kesilmişse binlerce sesle bağırmak gerekmiz. Ve dünyadan bu zulümge toxta demelerine ve hareket başlamalarına talep etmelimiz. Bizim vazifemiz vatanperver evlatlarımızı bırakmamaktır. O kadar çektin Kırım, dayan, daha çekeceğin var eken. Ama oğulların parlak geleceğin ve neslin için azap çeke. Toprak azap çeke düşmandan. Ama hiçbir şey ebedi olmağanı gibi bu da ebedi değildir. Ben buna işanam. Ve umut etem ki büyük bir kuvvetli halk olarak bu yapılganlar karşısında boysunmamız. Ve yüzümüzü saklarımız. Ve mutlaka saklayacağımız. Annem vatanımızın da olğanı gibi. Sevgili arkadaşlar, Edem Ağa Semidliyeva şimdi canlı bağda böyle uzun bir speech oldu ama düşüncelerimi aytmağa çok istedim. Edem Ağa, selamun aleyküm, merhabanız.
Selam алейкум Гульсум. Пек дульбер спич oldu. Пек дуйгу ондай спич сау болуңуз. Сіз сау болуңуз, чүнки біз тақип етеміз біз юз берген адиселерні ве не япа білеміз деген мен бойле суалны бүгін күн девамында өзіме берем. Мына Қырымдан шымды насыл дестек бекленіле бізден Украинадан не япа білеміз әдім аға біздерге де бір ел көстеріңіз. Evet, бірлік олайық. Бірлік олсақ, бізді бір күмсе енмес. Эти слова мы говорим всем и всегда. Пусть каждый на своем месте занимается, приносит пользу. Если это адвокаты, то они должны осуществлять защиту в судах. Если это, я не знаю, люди, которые могут передавать передачки, они должны помогать родственникам передавать передачки. Если надо родственников просто отвести на судебные процессы, эти семьи, которые сегодня оказались в такой трудной ситуации. И мы понимаем, что сегодня добавилось еще 3 политических заключенных, которые столкнулись с ужасными пытками, потому что я лично видел ребят, действительно, просто по выражению ихнего лица, по ихнему общему состоянию, мне было достаточно понять, что этих людей подвергли пыткам. Были ли это физические или психологические, но это ребята были подавлены. Пусть Аллах даст им силу, чтобы они пришли в себя, чтобы они были стойкими, и это испытание прошли достойно. Эдемаға махкеме кетіш атақында тариф етек жек олсақ, Нариман аға Желял, Асан ве Азиз Ахтемов қардашлары, яңе бір иллюзиялар жоқ едімі? 2 айға аписке шымды оларына ташлай жақларына насыл кечті махкеме давалары тавсиятларыны бере білесіңіз ма? Тез ма кечті, чақ бұқ мы япылды, насыл олды? Да, по избранию меры пресечения, по крайней мере, по братьям Ахтемовым прошли очень быстро. Там были адвокаты, насколько мне известно, по назначению. И ребята были в таком состоянии, что они не готовы были бороться, не готовы были доказывать свою невиновность. И поэтому эти процессы прошли очень быстро. По Нариману Джилялу, конечно же, процесс проходил долго, как обычно. Нариман ага и выглядел хорошо. Он с нами в тот момент, когда его вели в зал судебного заседания, он смог поздороваться. Мы ему выразили слова поддержки. Мы в этот момент находились в коридоре, дожидаясь решения по административным делам. Ну, а ребята, конечно же, по ним процесс очень быстро прошел. Нариман аға бір месседж берді ме, бір шей айтмаға етіштірді ме халыққа өзінің сесіні белке ештірмеге істегендір? Он сказал, что у него, альхамдулилля, все хорошо, и больше мы говорили, те люди, которые были в коридоре, выражая слова поддержки, о том, чтобы он держался, что очень много народу собралось возле суда, что весь мир не верит в то, что в чем его обвиняют, его и ребят, и что весь мир поддерживает их. Эдем аға мына серджілерімізге да бір керек келіңіз айтып кечек асылында ненен шымды ішғажілер қабатлай бізім семеддешерімізні, яғни оларының избаты не ерді, не олған, анги бір насыл диверсия ақында сөз етті, яғни бұл диверсия санки сөзінің, яғни эссассызлығы абсурды сізім фікіріңіз же неден ибарет? К сожалению, я пока не защищаю по данному уголовному делу, я не видел никаких бумаг, поэтому не могу говорить о том, в чем именно их обвиняют. Но я единственное могу сказать, что в чем бы ни обвиняли крымско-татарский народ, мы все это проходили. Мы проходили в 44-м, когда весь народ обвинили в предательстве и выслали весь народ. Сегодня крымско-татарский народ обвиняют в
терроризме, пытаются показать всему миру, что мы террористы, пытаются показать, что национальный орган — это экстремисты, и сегодня показывают, что люди, которые освещали процессы, которые вели журналистскую деятельность, политическую деятельность, что они просто диверсанты, что они настолько мелочные, что они могут разменять свою жизнь или это на какую-то газовую трубу. Ну, это абсурд. В это никто не верит. В это не верят сами правоохранительные органы. Просто у кого-то слишком бурная фантазия, и кому-то захотелось назначить вот именно по этой статье людей, назначить в преступники. И сегодня мы имеем людей, которых обвиняют именно вот в такой вот статье, как подрыв газовой трубы. Демага, мына біз чешет түрлі ватандашлармен лаф еттік. Бүгін омбудсмен шымды яйнымызға бағланған еді. Оларның епсі бұл yapılған яны репрессиялар далғасына өткерілген Қырым платформасынен бағлай, санкедерсін бойлелікнен демек Кремль Қырым татарлардан интихам ала. Сіз бағлайсыңыз мы бұл yüz берген одиселеріне Қырым платформасынен? Конечно, можно сказать, что это связано все с крымской платформой, но Нариман Джелял не только съездил на крымскую платформу, на протяжении уже 7 лет он не стоял в стороне, он занимался общественным делом, он постоянно говорил правду, он постоянно поддерживал семьи политзаключенных, поддерживал всех, кого притесняли. Поэтому это, может быть, была последняя капля в отношении Наримана. Но не только из-за крымской платформы, а вообще из-за всей его деятельности. Я думаю, государство мстит ему за это. Мен демага бунен бирабирликте мына жума эртеси күнү демек ФСБ бинасы янында бир чок биздин ватандашларыбыз топлашкан эди ве уларнын 50ден зиядесini демек тутуп полис бөлүклөрүнө алып кеттилер. Уларнын давалары ве сонра кече уларны жоллаганлары акында сиз шаксий маалымат бердиңиз. Уларнын даваларына шымды не болажак? Штрафмы бережеклер, парамы жазасы болажак? Не болажак бул меморий даваларынын нетижеси? В тот день действительно возле здания ФСБ было задержано почти 60 человек. На всех людей выписали административные протоколы по статье 20.6.1. Это нарушение масочного режима. По санкции данной статьи составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Эти процессы эти протоколы будут рассматривать Киевский районный суд. Начнутся они с 9 сентября, то есть уже некоторых людей вызвали на 9 и 10 сентября, и все эти протоколы будут рассматривать суд. Поэтому мы обязательно обеспечим людей защитой. Будут ли это адвокаты, либо это будут общественные защитники, мы посмотрим. Сегодня на 2 человек в тот день составили дополнительные протоколы по статье 19.3. Это неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Это отец Эскендерага, одного из задержанных Ахтемовых, и родной брат одного из задержанных. Что этим хотело государство или правоохранительные органы показать? Они хотят добиться, что если вашего сына, вашего отца, вашего брата украли, и его нету 2 суток дома, и вы не знаете, где он находится, вы должны сидеть дома, вы должны, я не знаю, включить телевизор и смотреть «Россия-24», но ни в коем случае не ходить в отделение полиции, ни в коем случае не нанимать адвокатов для того, чтобы искать людей. Вы тем более ни в коем случае не должны приходить к зданию ФСБ. Именно этот был посыл дан, я думаю, всем людям. Но я думаю, что
мы не должны на это каким-либо образом поддаваться, а мы должны и обязаны, даже если это не наш брат, не наш дядя, не наш сын, а просто крымский татарин, и он попал в беду, мы должны приходить и поддерживать его родственников, потому что только такого рода общественный резонанс не даст правоохранителям, не даст тем людям, которые пытают людей, издеваться над людьми, пытать людей. И только общественный резонанс дает быстро находить людей. Бумен бераберликте бүгін Шевкет Усейнов и Ольдар Одамановларға да 15 ғалибайы геже апис жазасы үкімі шығарылды. Яғни сіз бұл даваларны дигер үш ватандашымыздың давасымен бірде-бір шекілде бағлайсыңыз ма, яда іч бағлы дегел болғанлар шымды? Все эти, как уголовное дело, как административное, все они связаны. Правоохранители хотят разделить это и показывают, что Адаманов и Усейнов, в их домах был проведен обыск, они были задержаны, увезены в здание ФСБ или еще куда-то, пока нам неизвестно. После этого, по словам ребят, их выпустили и сразу же их задержала полиция. И сегодня Киевский суд, да, действительно приговорил их к административному аресту на 14 и на 15 суток административного ареста. Я думаю, по ним просто правоохранители еще не приняли окончательного решения. То ли они будут также добавлены фигуранты уголовного дела, то ли захотят их использовать как свидетелей. Но все эти дела, конечно же, связаны. И нельзя их каким-то образом разделять. Çok sağ olun Sedem ağa, bizle bağlanıp tavsiyalarını paylaşkanınız için Allah kuvvetler bersin, yapkan işlerinizde ve yardımcı olsun diğer bizim semedişlerimizge. Sağ olun. Advokat Edem Semedляев bizle canlı bağdaydı. Sağ arkadaşlar, men sine yazık ki bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. ATR telekanalının ekranlar başından ayrılmanız aman 3 dakikadan sonra Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması sizlerine selamlayacaktır. Sonra bu studiyada Prime programmasını seyretiniz. Yarın Allah kısmet etse. Görüşkенше.